and welcome back to our... So for today's vlog mga langga, yes, gabi siya, ngit-ngit. That's why, sige may ganaan, nag-asang perfect lighting diri. Bitaw, karon is, I'm so excited kay kuan makakaon na pud ko og Balot. Yes, and we have Baby bear! Kaya na, ginawa na kita sila! Sakay! Ang pabot! bitaw mga langga, yes, mamalot me and kuyugon mo na ako. So, let's go! Mga langga, manami dire. Hindi ako makapuyog. Si Sean, si Ishen, si Papa Bear, og si Dames X, og si Angel Bear. So, mga una mig balot. Walay dili mo ka og balot ha, kaon tanan. Kaon ka plong? Hoy, maulaw sila sa kuha. Kumuka og balot kay ikaw ra kong kanon. Loda. Yes, it's nam-nam time. Mga nawong og balot to. So mga langga, first time ani nilang duha muka og balot. So, Ako, ay, din ako niwangutan. many times. So Plong, how was it? Sige Plong, kayo na ni review. Kasi lasa, balot. Balot review. Lasang balot. Plong, butangin nagsuka og asin. Minutes later. One. Sige. Ako na yung mukha una. Ito na ng piso iya. Last na na eh. Magkaon na po piso. Angel Bear. Tanawan, hindi mga og balot, di ba namahurot? Dab. Mahurot man lagi no ah. Gong. Ay, magnagisingot. Ah.
Ikinli. Kana. You're the BEVZ. Pula yung mata, Jeng. No, tama na rin. Hoy, grabe ka. Yung mukhaon akong angel bear. Asa na yung magikaon angel bear? Let me see. Malhibo. Oh my god, tanawa yung i-zombie. Hoy, noon. Noon, sa naman. Uy, gipang singot mo. Di sa na magikan. Basketball? Loko. Asadam, asadam. Dami. Hoy, agi, ginoo ko. Hoy, halang kayo. Tinawa nga. A few moments later. Aftermath. Kamusta mo dyan kasi? Kinsa may mabayad ani ron? Siyempre, ikaw. Kinsa may mabayad? Kinsa daghang nakaon? Si Angel Bear daghang nakaon. Ako mo bayad ani? Dugang pa mo ski. Alam mo ko, ano na? Hari. So mga langga, magbayad data. Partay. Hulog pa to. Wala man din, may kadalag kwarta. Hulog. Pwede. Hoy, nganong nadugay mo? Nganong nadugay mo? Ngano man? Ngano man yung gabasa? Isa anong kuan? So, nadugay ni sila mga langgawas nakakaug balot. Gabasa ng kuan. Gauna sila. So, ni stop over char. Social ka ni stop over. Ni stop over sige, me overstop. dire sa Dumalay. Diri sa Dumalaay is nice kayo ang sunset. Diri siya nga side. Super nice kayo ang sunset diri. And then napod siya pwede kan anan over there. There. Layo. So, mga langga. Yes. Moto siya ang nahimong pamalot na mo and super nag-enjoy kaayo mi ikaw. Yes. Busugay ko adto. Yes, daghang kay siyang gikaon purya buyag. So before this video will end, mga langga, nami mga shoutouts dire. Di jud mawala ng shoutouts, no. So okay, so first, shout out to Randy Magusara from Sipalay City, Negros Occidental. Hi! Shout out the eye ni Koy Koy TV. Yes. And shout out also to Bernardo Macalia. Yes. And shout out to Alaysa Gungob. And by the way, mga langga, please also subscribe to her channel, Alaysa Gungob. Yes. And also, sa mga nakasubscribe, bago pa lang diri sa atong channel, welcome to Team Langga. And sa mga wala pa, please to hit the subscribe button and also the notification bell so that you will be notified if we have a new uploaded video. And also, please support Siquijor New G, BEVZ Viners, and Siquijor Viners, Papi Boards, Malditong Squared, Titings TV, Dudong Ranji, Born to be Cool Vlogs, Alaysa Gungob, and Yen Mi Amor. So, mo to siya mga langga. I hope you enjoy. So, that's it for today's vlog. I hope you enjoy. Because we're just spreading good vibes and love to everyone. So, yes. See you again to our next vlog. God bless and please be safe, everyone. Ciao.